Fatalafatu lo fionga ngal mana malo si fomoni lita ya fo. Ia, se fu man wi fo fa talo fo lo telenga ti lita ya o male fa fo fo tatu tunu. Malo te wa tai, malo le supo. Ia malo fo le usin lita ya. Ia fa malo fo le sai. O amale tau ya tatu ina. Ia, e fa ya ma to ulti mungo so mai le lave vela. Ia, e momo wa ya fa pena wi ngol tau mai le la pu va ya so mai fa ngol le va ya so mala mtango le va spo. E fa pena wi ngol tau le ya pa wa me fa te ya. Na ona to ulo ati munga ele o to ye ni la ta inga foi mani fa tuanga. I me o longa ma ti munga va fa. Ia ai te lo le ma fo ti munga na wo atu ya auto. Ia sa ia te uti munga ine ia ai pele te pe na masani ai ma fu fo me o ta penga ma lo longa au mata tu fo i tala fo i mai New Zealand. Ia pa ia swale tonu fo io auto nai au kilani ona o le tulanga i lo longa. Ia, sa lele sa langa atono leo mon mawina foi ma siti ele tatu watunu i tulanga pi ona e man to fai ngon veso lanto ai o leo lo lapta i foi tulanga i timunga mo li vayaso ia o lo fai pe ono longo pu ele tatu watunu ai fa malo fa te foi talo mai ai ni si vai nga to ona fa mo foi mo fa fonga tatu watunu pi ona ia nei vai nga titula je ia lewa fa pe wa o mi ona fa tali le longa foi le fa tula fona lo ia sili ele foi tuanga le fa ia ini molianga te ta ia le hita pipi ia o vaanga na moni ro fa sili mai ni tulanga na wa o le sa ele ma tu filo inga ma le sui komsino le vai aso le tenei io se ava no ta we to tulilo ele mta opule wa le ko ele sim ta opule o su ina le ile tama tai ko le sa ma fai ona malanga ese malutatu o sunu ana mo mai piti to fa fo mai ai le la fa pe le fo yella tu fa tu anga fe ni mori anga la fo la abi o lo official lo yesi fa ile lo fa tu la fono ia be fa wa le fa tu anga le pe ise si tu la nga fe ise fa unga lo yesi o le na ba do lo tu lo mta o pule ile tangi fo ia le minsta nga lo nga te le fa sanga te ta ia bang fa pu ia ta o tata le la sa fisiling e su komsina po fe wa ya wa foi si umi mai al tau sanga le o fa tu ngale na ave la tu su nga leo ye foi se mori ye foi ni morianga o le la no foi ai ile i do ngale na ave lo ye si o lo tu si perto se le po fe u fa ye petaria lo ye si ia le su nga ma mau o va tu fa tu nga foi se morianga po ni morianga ye pe le ni morianga alfa vela leo mai leso elise tala o mai lo yesili ia ko le lo foi la de vale o official lo yesili ba le official tanga lo lo po tuli lo e official lo le la to ta upula pe wa batuata o to lo official lo yesili ia ona vale o pa ia le ngalo o le simena ku mene o ngalo ia ia pe ma fuanga na fisini ia tala mai su komsina e la ta o to lo yesili le la to su nga ele o mai ase fido ngalo lo yesili po la tu langa pa ia e pe o vaanga ia wa tu lo e tu lo pe ta to pitola au le ngo le tala wa lu tu la fu e fia i lo mai el ta tu no moni po fu pa ia au ta wana lo sini mai vaanga le mana fa ta yo le fa mani no nei vaanga yo mo le fa fong ba ta tu wa tu o le si vai ngam tau tia le pe ona ia ile o fianga ngal mana o se fono mo le se male alpa ingal parliamente wa mo fai ona tau avele sui parmia ia ma minister for cabinet e au no male awa yo le fianga le tamo tai parmia io o te lo o le si vai nga ta wana o le tala fa sur pito ko yo le pa ingal ona sur pito al parliamente le ia nei ia ai mata mai fu ro va ia so fono al parliamente ia o le la ruwa yaso o fatalo do le tala fa popo mo mori tupe ia so ai lo meteu teu ngo ko ine yo le tula fono tu mau ia lo tau ave sui par mia ma min staff o capeneta le pitola au le malo ile forasio fa mani no ngam fa manga idem ta umlem ta upolanga mai sui foi pule ia le ko nu wa ile spoilen te nei ia ngalu nga umala sa fa tino ile ruwa yaso le ia o lo tau ave pe le
sui pale mia fo iba Mr. Carpenter te ingol malo ia ma le pitola awal malo e le pa pe ngai le ma le tuanga a tonu la we si tonu mai ia e o tulang hona na ve fa tai le fionga tuala e Josefo te vanga Josefo Bonifacio o to veina le tofi sui pale mia te mine ile pale mene no le wa ma nga ruenga ia o solonga le pe ia tawar manga po ia pa tinonga o ngal malo mana ia ole tasile vanga tau pe ona mol mawina fo wa lena mai mo ma sile fo fa fonga le tu no ia tulanga fo I fa ingal pan meni sa ia le lua ia so pe ona sa no lo fionga ia ale la fa tau tai fo sui palbia ia ma minister for kabineta ia mai leia ia solonga le mata onto fo I tulanga manuia le fo tanga sa ia IPS a ole so no nga le timo mole le o tu po se vanga fa pe se tulanga fa pe tonu o le palemena le tatu atu. La se sila ia le tatu atu, o la sa o foi mai mo ia le tatu teito fitu le sa ia I sini Australia fa ngol vea so a ngal man. Ia, e ma eu foi le mawalunga foi le tulanga sa ia fa tinonga o le talonga foi e alum fa na o tatu o le kopite teito fitu I le vai sini. Le mata tu foi ia I talonga I fa ngol vaias. Ia nei sasi foi. Tātou wai le tere le mo le mātau o tātou le tāpua. Ia. Ile pa ua le polo le stei mea sa le taun pa ua le polo. Ia. Ia. O le awano fo ile sa taun na pasi ei a lae. Ia. Wai le tere le tātou mātau o tātou le tere mo le mātau o le whale ton. O le au tere ngā atoa ia o le taun whainga fo. Arum whanau le tababa ia tuei. E whainga si mau o runga fo ia o le tūlanga o le malosi o tātou au. Oi fati no ngol talong ia le la u tatu mata o tu nei la I le mai o le vai le sin le sa tatu tu langa liba ia so longa ho tu langa u mo a le tatu se emel tu langa tot le tu tatu mo farani ta yo no su valu points ia no winga la o le si vai le so nei I Los Angeles I America la tatu tu mata ia se step we se ia tatu o au matua mawa e tūlanga leo alwai tātou au laka pite te ofitu. Le tūlanga toru leo sa wha ia nei. Ia mai le tūlanga lima sa ia I le placing hoi nei o au le au wai le tāme sanga. Se tūlanga leina, ia Malaysia me tāua. Ia pe o alampa nau nei sa mole pati no tātou au teimil nei. Au le si sa wana e wawa ia tufu ia I tau whainga po ia le whaia onga, ia ma le pūlenga ma tā ma le tātou o loka pi. Ai tātou si ia, tātou tāpo ia le si vai le so ai. Mani, sa o lele sa unanga, tūlanga le fo ina le tātou fo I wawa ai ma le tātou tilo I le tau whainga fo ia le mtama whanau. Ia a o le si maa e ma le mana ia. O alo lawa tama whanau o tātou atunu le lavolo o ta alo. Ia ma whaile le mai fo ia lantou taleni tono le tātou atunu o Samoa. Pe ona moli mawina I le whai ngala vai aso lantou. Le lei whaftai ia o nei vai ngā whai po na I tala tātou tala o whaintu na mai moni vai aso la mtanga ni aso ngafo. Io o le sa fa le tonu to mla va le timunga malo longa tua yen tonu mai va ama tua ye fo tonu mai ni so tama tai mai e tunu nei lo a wai le sa lingol to sala al Pacific I le fa ngol ni va yaso le watu le na tonu mai ata ma tai ele I amatalia ia por kalame amatol nei fa mo pe sa ye le sa nafi ia toria la titia ia o le tunu o Papua Yukini, Nauru, o le atu Solomona, tātou so ia Amerika Samoa, ia mo le tātou sunu. Ia, to lima ai tama, ta i o le la sa ilia, ia le pale o le Pasifika, i le neiva yaso. O le isia tātou tala mata, ia, wafisiringia te ta i o le vaenga puipuia, ia tau tangata le whae unga na whaia le pale mene. Le au te wai ia, tu la fono tu mau le mau. Tamo o whape mai ua, fia o la ia tau ma le whaipule o ole ata tolu I te mai na whaia I le tūlafono tū mau. O le ua tari alo ia le sui te tai fui o le tua ngai. Ia po le sui hoi pule o anoa maa nu mela lua. Sa lenga ia la wofo ia meritifi. Ia le avea ima te tai o le tua ngai. Ina ua pasia ia tūlafono I teu ngor tūlafono tū mau al pār. Bene, le ua whaino mai le official commission whainga palota. Le aso e whaau ua tuai suafa o sui whaatu. Ia ma le aso fo e whaiele palota le titia vai maunga tonu.
yo na itala amatana le vai aso tia mal fa fonga ber tantu tunu ma lo fa te tele la ba finga ngal mana I tulanga fo o tatu tala o to la am fai ona tina mai I le tali tu lai valu ia ba se foi le fa tele no ni so vai ngai mo le tu tatu I tono tatu wa tunu ia ai mo du tele ina ia tu te foi mangalu ngal nei va yeso ia fa pena fo tia manu ia fo I fo fonga amatana ni ba so fo tantu fero I pe wa nai malo lo ba ngai ma sani no sua ia le malo lo fa to ai mai ia tava tai ai pe ia cheni ne fa tai mo va so fo ia va pena foi mo ni fo dia so lei pena fa fonga mai ele tu bala nanga manja le fionga yang mana tu mana tipi au tanga voia I tatu tala pe ona tu mai melo tu putono tatu wa tunu